عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Od Ebu Abdurrahmana, Abdullaha ibn Omera ibn al-Hataba, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kako kaže: Islam je sazdan na 5 stubova. Svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hodočašću Kabe i pošćenju Ramazana. Hadis zabilježili Buhari i Muslim.